dicampur aku saya dua tahun mana masih kena betah ada gaya kawasan omat didik heula tak ada big attitude na anak gua mani. Mangga Kang, parkir, parkir Kang. Kere. Sip. Kang, motornya tong dikunci stang ya. Oke mang. Duh Kang, ampura. Mau duit ting parkir euy. Ah, sok pura-pura. Lagu lama, setelan ajib. Oke, batik. Makanya duit pas-pasan nyerakeun. Tong parkir, tong bawa motor. Kedua tuh Kang, saya balik heula. Ka deui. Alasan pura-pura rek kabur. Ngokot duit heula Kang, deui. Rek kabur sama. Kedua tuh, kalau anak buahnya Ya, kayaknya nganterkeun duit jadi. oh banget anak buah. Jus cuek ke. Ganti duit parkir pencetan. Jangan angke ya. Enggak bener gua di teh bener. Pak Bos. Geningan pencetan si Betty. Iya, orang parkir. Teu mau duit leuwih. Jadi gantina mencetan deh. Bet, Naon, Bos? mana wawanian? Mana apal teh ari beliau teh atasan urang? Pura apa, Bos? Apa, Bos? Pura abdi teh tenang. Guys, dicampur aku saya dua tahun mana masih kena betah ada gaya kawasan omat didik heula tak ada big attitude na anak gua mani. Ah, pura-pura. Lagu lama, setelan ajib. Oke, batik. Makanya duit pas-pasan nyerakeun. Tong parkir, tong bawa motor.